Batak Eat Bard University Gorobugoi Fan Club Labangso Amahan Ketek Arni Karbi Anglong Athletic Team Kasai Stadium Dilitu Malang Lipan Ningiche Tepen Celebration Dunlo Lapen Nilitum Akemangke Uwikimiatum Pan Suse Angdeng Keli Dunji Apan Nilitum Labangso Club Along Chiton Dunlo Lapen None Prangawangi Uwikimiatum Kicho Kijun Alama Puthak Awareness Drug Chochetet Nahi Hor Junjetet Nahi Lapen Biri Mongmendet Nahi Kowe Chochetet Nahi Lasi Sport Along Akimang Uplote Junwegi Lapen Lahai Bangke Rimretet Nahi Lasi Non Eprang Uwikimiatum Paan Susi Angdengeli Dunji Apan Gorobogoi Assam Pradesh Youth Assam Pradesh APCC President Gorobogoi along Mrs. Palepo Lapen Gorobogoi Tami Ilitum along Labangso Kastai Stadium along Athletic team along Nakapahumriji Pan Nili Hinpen Cicak Pano Lapen Pan Suse Alangli Ilituman Hornangi Pinji Panta Nili Alangli Pan Cingki Citan Pen Tingwai Pen Karbing Long Athletic team Tumpan Nong Mege Wani Pan Nili Hinpen Cicak Panilo Nili Rustom Lekhe ex General Secretary Assam Pradesh Youth Congress Pardon